من سال 2014 توی کردم و متاسفانه زنم نودختر برآمد. درود مادران عزیز، درود به خواهران مهربان، برادران عزیز و عزتمند، درود به همه هموطنان عزیزم. روزی هر یک شما به خیر و شادی باشد. امید می‌بندم که همتون صحتمند باشید. امروز یک سرگذشت اساس واقعه داشته را براتون پیشکش می‌نمایم. من یک بچه 25 ساله. من سال 2014 توی کردم و متاسفانه زنم نودختر برآمد و جوابش را دادم و بعد 2 هفته به روسیه آمدم و سال 2018 به تاجیکستان برگشتم، ولی تنها 1 ماه ایستاده و بازگشته به روسیه آمدم. من در روسیه کار میکنم و بعد چند وقت با طریق تلفن با یک دختر شناس شدم که نامش ماه رخسار است و ما یکدیگر را خیلی نزدیک دیدیم و تا حال یکدیگر را از پیش ندیده ایم، تنها با تلفن دیده ایم یکدیگر را. همین خیلی ما با هم دوام 7 یا 8 ماه صحبت میکردیم و او از من کلان بود و بالای این و 2 کودک داشت. راستی اول ما یکدیگر خیلی زیاد دوست می داشتیم، تا حد دوست می داشتیم که از صحبت ما بغیر از پدرش همه با خبر بود. حتی من با تلفن با پدرش و خواهر و دادرهایش صحبت می کردم و راستی زندگیشان چندان خوب نبود. من خواستم کمکشان کنم. دادری خردیش که مکتب را تمام کردگی بود، من می خواستم که به نزدم به کار بیارمش، ولی متاسفانه کرانتین شد و نتوانستم و خودش دائما از من می پرسید که کی می بیایی و من تنها دائما یک جواب می گفتم به وی که ماه دکبر می آیم انشالله و تو را به زنی می گیرم. بالای آنکه وی 2 کودک داشت، ولی من که دوستش می داشتم به من هیچ اهمیتی نداشت که وی 2 کودک دارد یا اینکه وی از من کلان است، ولی خودش دائما می گفت که من 2 کودک دارم، اینها چی می شود؟ و من به او می گفتم که و یا از این پس پسران من هستند و حتی من با پسرهایش صحبت می کردم و یا حتی مرا داده می گفتند. ولی متاسفانه من در روسیه یک چند بار با مشکلی های خیلی سخت دچار شدم و حتی نگفتم وی را که مبادا زیغ نشود. ولی در آخر من با عروس ها جنگ شدم و با یک مشکل گرفتار شدم که مدت 20 روز زیاد من در ملیسه خانه محکم بودم و باید که مرا سود میکردند، ولی من امیدم را کندم از وی که دیگر مرا نمی بیند و بالای این قدر مشکلی من وی را نگفتم که من در همین وضعیتم و به او دروغ گفتم که من تو را نمی گیرم و دیگر مرا زنگ نزن و حقارتش کردم که دلش ماند و مرا دیگر از یادش برآرد. اما وی از این سخنهایم خون می‌گریست، ولی دیگر چاره‌ای نداشتم و برادرم که در اینجا با هم یک جا کار می‌کردیم کوشش کرده آدم یافته با پول زیاد مرا خلاص کرد و من برآمدم به وی زنگ زدم و به او همش را گفتم. من برای چی این سخنها را به تو گفتم که شاید من بعد 5 یا 6 سال می برآمدم و تو تا آن وقت مرا انتظار نشوی. اما همش گذشت. وی باشد گفت انیک همین خیل. من گفتم ها و قسم خوردم، ولی آن رفتاری پیشینش نبود و من حس کرده بودم که اینجا چی گپی هست و بعد از چند وقت نزد جورم رفتم که آخران مراتب با تلفنی همان جورم کتی همان دوست داشتم گپ زده بودم، چون که آن وقت تلفنی خودم دیگر در دستم نبود و جورم با یک دختر صحبت میکرد و هرچند بجا میکرد و پس میکرد میکروفونش را، لیکن من میشنیدم و با جورم گفتم که این کیست؟ وی گفت این یک عروسم. من گفتم آوازش خیلی شناس می نماید و گفت نه تو نمی شناسی و جورم تلفن را مونده و بیرون برآمد. وی باز زنگ زد و من دیدم که این همان نمرهایی که من گپ می زدم و تلفن جورم را گرفته پنهانی در زاپیس ماندم. وی آمد گفتم
телефонат занг мезанад ва гирифта суҳбат кард ва баъди суҳбат ман боз ба як хона телефони ҷӯраамро гирифта гӯш кардам ки вай аллакай баъд аз он мушкиле ки ба сари ман омад ва ман боз ғами онро хӯрдам. болои ин ҳама ва ё бо ҳам суҳбат доранд ва ман бо телефони худам занг зада барояш гуфтам ки ту бо ҷӯраи ман ҳамин хел гап мезанӣ. вай боз дурӯғ гуфт ва гуфт не. ман гапҳои задагиашро гуфтам. вай дигар аз ҳамон рӯз ба ман гап назад ва гуфт ҷӯраатро бигӯ ба ман занг назанад. ва ман ҳам ҳоло намедонам ки вай гап мезанад бо ҷӯраи ман ё не, вале ба худо қасам ман то ҳол дӯсташ медорам ва намедонам чӣ кор кунам. ва аламовараш дар он аст ки яке аз ҷӯраҳои наздикам буд ва дигараш нағзидам, вале ҳозир дигар намедонам ба кӣ бовар кунам ва чӣ кор кунам. ман то ҳол дар Русия мебошам. шунавандагони азизу гиромӣ, саргузашти мо ба поён мерасад. ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед. видеоҳои моро метавонед ба дӯстони худатон падилица кунед. хайр, то видеоҳои оянда. саргузашти мо ба поён мерасад. мегузарем ба қиссаи нав. дар ҷавонӣ дар ҳусну ҷамол ҳамто надоштам. бо шавҳарам якдигарро дӯст дошта оила бунёд карда будем. бо ба дунё омадани фарзандонам шавҳарам мисли дигар мардонӣ ҳамватан бо сабаби танқисии рӯзгор ба Русия сафар намуд. 18 сол мешавад ки ӯ дур аз молу аз ватан дар мулки бегона зиндагӣ мекунад. то 4-5 соли охир соли як маротиба ба хабаргириямон меояд. азбаски кӯдакон хурд буданд. бо тарбияву нигоҳбиниашон машғул шуда чӣ тавр 6 фарзандро ба воя расонидам. худам бехабар мондам. ҳар дафъае ки мардакам аз Русия меомад таъкид мекардам ки боз домони занҳои рӯзро нагирад. шавҳари намозхону худотарсам бо қуръон қасам хӯрда дилам пур мекард ки ҳеҷ гоҳ ба чунин роҳ нахоҳад рафт. вақтҳои охир дар муносибату рафтори шавҳарам ки айни забон ба 54 қадам мениҳад, сардиву як нави бегонагиро пай бурда дилам аз пешомадӣ ба дегувоҳӣ дода маҷбур ба наздаш ба Русия рафтам, барои он ки аз сиру асрораш пай набарам. ноилоҷ маро ба хонаашон бурд. дар Русия шубҳаву гумонҳоям нисбати беваҳои шавҳарам зиёдтар гашта шоме мунтазир шудам ки хобаш бараду телефонашро тафтиш намоям. вақте аз хобиданаш дилпур гаштам, телефони ӯро гирифта ба саҳифаҳои паёмакҳоро ворид шудаму ҳуш аз сарам парид. шавҳарам бо Юлия номзани русӣ қариб 20 сола аз худаш хурд муносибати маҳрамона доштааст. ин марди мусалмону бо имон дар яке аз паёмҳояш дар ҷавоб ба паёмаки ин зани беҳаё чунон суханҳое навиштааст ки ба гуфтанаш забони кас намегардад. он рӯз бадтарин рӯзи умри ман буд. аз дарду алам ба худ ҷои нишаст намеёфтам. ба худованд рӯ оварда намепурсидам ки чаро барои кадом гуноҳам ин рӯзҳоро ба сарам омаданд. охир дар ин 18 сари сол бо андешаи он ки шавҳарам несту мабодо мардум дар барам фикри бадӣ накунанд, қадами ноҷоӣ нагузоштам. пайваста аз паи тарбияи фарзандон чашм барои шавҳар будам. наход подшоҳи ин қадар роҳпоиву садоқат чунин номардӣ бошад. номардиҳои қисмат аз номадиҳои падари фарзандонам дарун ба дарун сӯхта бемор шудам. дар нимароҳи зиндагӣ ҳайрон мондам. намедонам аз шавҳарам ҷудо шавам ё не. илтимос ба ман маслиҳат диҳед. ба дастгирии шумо ниёз дорам. шунавандагони азизу гиромӣ, саргузашти имрӯзаи мо ба поён мерасад. то ин ки аз видеоҳои баъдани мо бохабар бошед, бо шумо хайру хуш мекунам. худо ҳофиз.